U subotu 29. avgusta održan je četvrti Bokiški trijatlon Perast 2015 pod pokroviteljstvom opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Luke Kotor, a u organizaciji Trijatlon saveza Crne Gore. Ovogodišnje izdanje Bokiškog trijatlona okupilo je 65 takmičara, 41 u pojedinačnoj konkurenciji i 8 štafeta sa po 3 člana. Ovo takmičenje ujedno je bilo i prvenstvo Crne Gore u sprint trijatlonu koje podrazumijeva distancu od 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanja. Na startu su se osim takmičara iz Srbije, Hrvatske i Rusije pojavili i najbolji crnogorski trijatlonci. Plivalo se od ostrva Gospa od Škrpjela do Peraškog Mula. Bicikl se vozio od Morinje i natrag, trčalo se donjim putem u Perastu, pa je bila prava privilegija biti dio takmičenja u gradu pod zaštitom UNESCO-a.
Pobjedu na ovogodišnjem četvrtom bokiškom trijatlonu Perast 2015 odnio je Jakša Diklić, hrvatski triatlonac, član trijatlon kluba X Podstrana u vremenu 1 čas 3 minuta 18 sekundi. Drugo mjesto osvojio je Luka Čupić, član trijatlon kluba Herceg Novi u vremenu 1 čas 7 minuta i 21 sekunda, čime je postao i prvak Crne Gore u sprint trijatlonu za 2015. godinu. Treći u ukupnom, a drugi u crnogorskom plasmanu bio je Dragan Jovanović, član trijatlon kluba Kotor sa vremenom 1 čas 8 minuta 2 sekunde. Četvrti ukupno, a bronzani Crnogorac za 2015. godinu bio je Saša Jovanović, također iz trijatlon kluba Kotor sa vremenom 1 čas 9 minuta 36 sekundi. U konkurenciji dama nastupile su 3 takmičarke iz Crne Gore, a titulu šampionke Crne Gore u sprint trijatlonu ponijela je Lidija Vukić iz trijatlon kluba Herceg Novi u vremenu 1 čas 31 minut 48 sekundi, dok su drugo i treće mjesto osvojile Slavica Mijušković i Žana Pavićević iz trijatlon kluba Podgorica. Među štafetama najbolja je bila ekipa trijatlon kluba Nikšić 1, u čijem sastavu je nastupila i naša olimpijka Slađana Perunović. Nakon njih kroz cilj su prošle ekipe Div Bike 2 iz Bara i trijatlon klub Nikšić 2. Zahvaljujući srdačnim domaćinima iz opštine Kotor i mjesne zajednice Perast, dobroj organizaciji Trijatlon Saveza Crne Gore, lijepom vremenu i velikom broju takmičara iz Crne Gore i inostranstva, četvrti bokiški trijatlon je zaokružio lijepu trijatlon sezonu. Moje veliko zadovoljstvo i Trijatlon Savez Crne Gore i moj sugrađan Igor Majer, koji je ove godine četvrti bokiški trijatlon organizuje baš u Perastu na teritoriji opštine Kotor. Svakako kad smo čuli za ovu ideju, turistička organizacija, odnosno organi turističke organizacije su donijeli odluku da podrže ovu manifestaciju. Drago mi je što je opština Kotor stala iza ove manifestacije i svakako nadam se da će iduće godine i narednih godina, možda čak i na nekom drugom dijelu akvatorija Kotorskog zaliva se održati trijatlon i stvarno evo da nas preko 60 takmičara iz regiona, iz Evrope, evo imamo i brojne turiste koji će isto na neki način slučajno ovako u prolazu vidjeti trijatlon i evo kažem, svi su se vjerujem dobro spremili, nije ni malo lako, dakle imate plivanje, trčanje, vožnja biciklom, ali vidim po konstrukciji svih njih da su spremni i vjerujem da će ova trka se završiti na najbolji mogući način, da će svi biti na kraju zadovoljni, na kraju ne trebamo gledati po meni neki rezultat, svi ćemo biti pobjednici zato što se, evo, kažem, na moje zadovoljstvo upravo u Perastu održava trijatlon. Ja sam prezadovoljna, cilj mi je danas bio samo da završim trku, ali završila sam je i zadovoljna sam rezultatom. Malo je bilo vruće na trčanje, ali na kraju je sve ispalo kako treba. Moram da pohvalim stvarno organizaciju, standardno, odlična organizacija. Svi su stvarno odradili posao, volonteri, policija,
ekstra sve je prošlo kako treba. Naravno da sam zadovoljan rezultatom, ali prije svega sam zadovoljan organizacijom, pošto sam sam jedan od organizatora ove trke i vidim da su svi ostali zadovoljni učesnici i sve je prošlo kako u najboljem redu. Svi su oduševljeni ovim prekrasnim gradom i Bokom Kotorskom, znači ovakva trka se rijetko gdje može naći u ovakvom okruženju. Sva tri segmenta, od plivačkog, biciklističkog i trkačkog, su fenomenalni, znači krajolik je predobar. Dosta je teško, evo sinoć smo tu bili skoro do ponoći smo namještali zonu, jutro smo već se probudili u 5:30 da bi došli vamo, da sve to montirali, ali kada vidimo da su ljudi zadovoljni poslije toga, onda nam ništa nije teško, znači onda smo ispunjeni i daje nam motiv više da još više damo sebe i da to ide na još jedan veći nivo. Sam došao ni zbog mjesta, ni zbog vremena, ja sam došao samo zbog uživanja. Za mene to je lepo uživanje, plivam, trčim na biciklu, imam ljudi sa kojima trčima, jer obično vozim sam. Nije to interesantno, nego se lidimo mnogo bolje. Pa zatim još malo trčanja, super. Sve mene se sviđala organizacija, u redu, ništa mi nije brinuo, ništa mi nije smetao, sve je okej. Ja nisam očekivao treće mjesto, ali šta imate, to je dobro, to je super. A što se tiče daljnjeg, u stvari ja nisam nikad trenirao triatlon specijalno, ali ako sad treće mjesto, možda ima veze da radimo dalje više sa ovim. Čast mi je bila da nas damo neki mali doprinos četvrtom bokeškom triatlonu. Do sada smo se odazvali na sve koji su bili sad u Tivtu i u poligonu Kalardovo, treći. Inače, sve u cilju promocije zdravih stilova života i tako dalje. Naš klub se redovno odaziva na razne događaje, kao recimo sad u julu što je bila Fašinada u Perastu, isto smo dali mali doprinos i tako. Pa ne znam, možda bio sam na dosta trka u Crnoj Gori, ali po meni je ovo najljepša staza od svih. Pogotovo plivanje u moru, onda biciklo je jako zanimljiva staza, nema okreta, znači jedan krug i trčanje je atraktivno, 3 kruga, znači mogu gledatelji pratiti cijelo vrijeme zbivanje. Mislim da je ovo moja neka procjena, da je ovo izuzetno težak sport, ali evo čini mi se da ovdje ljudi neki su amateri, dosta je ovdje u stvari i profesionalaca, tako da mislim da bi trebalo omladina da se bavi triatlonom iz prostog razloga jer se 3 sporta, kao što sam rekao, u jedan miksaju, ali kao što i sam znaš, mi imamo taj jedan problem u Podgorici gdje nemamo zatvorenog bazena da bi mogli, pa sad sve nevezano za triatlon, da bi mogli da se bavimo plivanjem preko zime, a ovo trčanje kako se ko snađe. Uglavnom podržavamo i ovakve akcije. Ja mogu da kažem da sam iskreno uživao i pripremajući, organizujući sa kompletnom ekipom iz triatlon kluba i Podgorice i Tivta i Herceg Novog ovu trku i učestvovao i oborio lični rekord i sve to onda vuče jedno drugo da čovjek ne može da ne bude zadovoljan. Nije bilo povreda, to je uvijek prioritet, to je uvijek najbitnije. Sa policijom smo napravili jako dobar dogovor i saradnju. Sve je prošlo u najboljem mogućem redu, ispoštovan je svaki dogovor. Građani Perasta su pokazali jedan visok nivo tolerancije, čak i empatije, simpatije, odnosno ka samoj trci. Pomogli su nam u granicama svojih mogućnosti, to je nama neograničeno pomoglo. Tako da, zadovoljan, kako da budemo zadovoljni. Na kraju čak i ovo neka sumarum sezone cijele triatlon u Crnoj Gori, ostalo još 4. kolo Crnogorske triatlon lige koje ćemo organizovati u oktobru. Imamo puno trka iza nas, svaka je prošla u najboljem redu. Naravno smo zadovoljni, malo smo iscrpljeni organizacijom, ali na kraju krajeva bilo je fenomenalno.